Bore da pawb, a chroeso i'r ail sesiwn wythnos yma o Ffit mewn 5 gan tîm Ceredigion Active. Hello everyone, welcome to another Ffit in 5 session with the Ceredigion Active team. Gobeithio bod pawb yn teimlo'n iawn. Mae'r cloc wedi symud draw i ochr yma, heblaw ni popeth dal yr un peth, 5 gweithgaredd newydd, munud yr un gyda 30 eiliad o orffwys yn y canol. Still the same routine, 5 new exercises, minute on each, split into 2 sets of 30 seconds. Mae YouTube yn mynd gyda ni, a mae tudalen Facebook yn mynd gyda ni. So allwch chi please gwasgu'r thumbs up I gwybod le chi'n gwylio. We've got the 2 pages going, YouTube and Facebook. If you can hit the thumbs up button for us, we'd be very appreciative so we know who's watching from where. A cofiwch ar diwedd hwn, bydd y fideo yn mynd mlaen I Microsoft Teams Ceredigion Active. This video will then be uploaded to Ceredigion Active's Microsoft Teams. Mae numbers yn mynd lan. The numbers are going up. So, ni'n mynd dechrau twymo lan. We're going to start our warm-up. Cofiwch eto, bod botel o dŵr gyda chi, neu diod, a bod digon o lle. Pawb yn hapus. Iawn, ni'n mynd dechrau off. Jogo ar ysmotyn. Cofiwch bod y breichiau yn symud, a bod y trad yn dod bant o'r llaw. Remember, the feet come off the floor, and we're moving our arms. Pawb jogo. Da iawn chi. Okay, ni'n mynd I gyflymu'r trad. We're going to speed up our feet. Am 5 eiliad, trad gloi. Quick feet. Chi'n barod? Go! 1, 2, 3, 4, 5, a nôl I jogo. Da iawn. Ni'n mynd I wneud na eto. We're going to do that again. 5 eiliad, trad gyflym. 5 seconds of quick feet. Chi'n barod? Go! 1, 2, 3, 4, 5, a nôl. Da iawn. Tro yma, ni'n mynd I codi'r coes lan, a mas. Wedi switcho. Lan, mas. Okay? So we're going to lift our right leg up, out. Carry jogging. Up, out. Da iawn chi. Lan, mas. Lan, mas. Da iawn chi. Un ola. Lan, mas. Lan, mas. Da iawn. Okay. Tro yma, ni'n mynd I cael dwrn i'r awyr a jogo ar un pryd. We're going to jog and little air punches at the same time. Chi'n barod? So dechrau jogo. Dechrau puncho. Start punching. Go. A ni'n mynd I gyflymu am 5 eiliad. We're going to do it quick for 5 seconds. Barod. Go. 1, 2, 3, 4, 5. A slow down. Unwaith eto. Ni'n mynd I gyflymu. We're going to go quicker. Quick feet and quick punches. Barod. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. Reit, 5 gweithgaredd heddi. Rhif 1, moral gwirion, silly sailors. Rhif 2, ciciau sisiwn, scissor kicks. Rhif 3, rhedeg 2 step, a 2-step dash. Rhif 4, wneud pencil jumps. A rhif 5, cydbwysedd stalk, a stalk balance, iawn? Fi'n mynd I esbonio un gyntaf I chi, a wedyn ni'n mynd I dechrau'r cloc. So I dechrau off, digon o lle, 2 llaw ar ein hips, 2 hands on our hips, ni'n mynd I cico mas, a fel la, a wedyn cyflymu fel lan. We're going to do that. So 1 step mas, a nôl, a step each side, a wedyn ni'n mynd I gyflymu fel lan. So we're going to go quicker. A fel la yw moral gwirion. There are silly sailors, okay? So dechrau off yn slow, 1 kick mas, kick, a wedyn ni'n mynd I gyflymu lan. Pawb yn barod. Faint gyda ni'n gwylio. Digon yn gwylio. Reit. Ni'n mynd I dechrau'r cloc. 5 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. 2 llaw ar hip. Dechrau stepo, a pryd ni'n gallu, ni'n mynd I gyflymu. When we can, we'll speed it up. Da iawn. Faint mor gloi chi'n gallu mynd? How quick can you go? Dros hanner ffordd trwyddo yn barod. Da iawn.
2, 1, agor ffwys. 10 eiliad. Yr un peth eto, we're going to do the same thing again. 3, 2, 1, doi llaw ar hip. Dachrau off yn cico mas. A pryd ni'n barod, ni'n mynd I gyflymu. We're going to speed up when you've got that rhythm. So kick mas, da iawn chi. Dau, 1, agor ffwys. Da iawn, cymrwch diod bach. A un nesa, ciciau sisiwr. Scissor kicks, mae'n sy'n gogledd lawr y llaw. Ni'n mynd I codi coesau ni lan, agor nhw mewn a mas fel bod par o sisiwr yn coesau ni. We're going to open our legs like it's a pair of scissors. Pawb yn hapus? Chi'n weld y cloc? Chi'n barod? 3, 2, 1, lan ar coesau, mewn a mas, fel par o sisiwr. Da iawn chi, well done. So agor mas, dal I gilydd, close together. Hold them out, back together, da iawn, fel par o sisiwr. Os chi goffo cael rest, dim problem. 10 eiliad ar ôl. 3, 2, 1, da iawn chi. Ych chi still lan yn gorffwys, ond ni'n gwneud yr un peth eto. We'll do the same thing again. So newch siŵr bod digon o lle gyda chi. 3, 2, 1, lawr hynny. Coesau lan. Agor mewn a mas. Fel par o sisiwr. Like a pair of scissors. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo yn barod. Da iawn. Mas, mewn. Mas, mewn. Well done. Keep going. 5 seconds to go. Agor ffwys. Da iawn. Okay. Yr un nesa yw 32 step. So the 2-step dash. Dachrau off. 32 step mlaen. Twtio llaw. 32 step am nôl. Twtio llaw. Os ys dim lle mynd nôl am lan, allwch chi'n neud e ochr I ochr. It's dim problem o gwbl, ond mae'n rhaid bod ni'n twtio llaw pob tro. We have to touch the floor each time. So forwards and backwards, or side to side. Barod, 2, 1, off a ni. 2 step, twtio llaw. Rhedeg nôl, twtio llaw. Rhedeg mlaen, twtio llaw. Backwards we go. Floor. Forwards. Floor. Da iawn. Os chi'n mynd ochr I ochr, yr un peth. If you go side to side, exactly the same thing. Ond ni'n mynd i'r dde a wedyn i'r chwith. Da iawn chi. Cofiwch bod ni'n twtio llaw pob tro. 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn. 5 eiliad ar ôl o gorffwys. Yr un peth eto. Same thing again. Chi'n barod? Off a ni. A twtio llaw. Fi'n mynd nôl am lan. Dim ots os chi'n mynd nôl am lan. Neu ochr I ochr. Ond bod ni'n cyffwrdd y llawr pob tro. Then we touch the floor every time. Da iawn chi. Da iawn. 5 eiliad ar ôl. 5 seconds. A stop. Da iawn. Cofiwch am beth I diod. Yr un nesa. 9 pencil. Pencil jumps. Ni'n dachrau off. Gorwedd ar y llaw. Ni'n go straight lan. Dwylo lawr. Neidio lan fel pencil. Nôl i'r llawr. Gorwedd lawr. Nôl lan. Neidio lan. Okay, so we're going to start lying on the floor. Straight up. Hands by our side. Jump like a pencil. Chi'n barod? Off a ni. Lawr hynny. A lan. A neidio. A lawr. A lan. A neidio. A lawr. A lan. A neidio. Da iawn. Down we go. And up. And jump. And down. Lan a ni. A neidio.
A lawr. A gorffwys. Da iawn. Sefwch lawr. Yr un peth eto. 5 eiliad o gorffwys ar ôl. 3, 2, 1. Lan â ni. A neidio. A lawr. Lan. Neidio. Lawr. A lan. Neidio. A lawr. Da iawn. Up we go. And jump. And back down. A lan. A neidio. Lawr â ni. 5 eiliad ar ôl. 5 seconds. Last one. Lan â ni. And stop. Da iawn. 30 eiliad. 1 gweithgaredd ar ôl. 1 left. Balance. Stalk. Stalk balance. Balance cydbwysau stalk. So ni'n cael 1 trad. Plygu fel lan. Rhoi dwylo mas. A dala balance. Ni'n gwneud 30 eiliad un ochr. A newid o gwmpas a wneud 30 eiliad ochr arall. 3, 2, 1. Lan ni de. So plygu 1 trad lan. Erbyn y llall. Dwylo mas. A gweld faint mor hir i ni'n gallu balance o am. How long can we balance? Da iawn chi. Os oes wobbles gyda chi, dim ots. Os oes rhaid rhoi trod lawr, doesn't matter. Nôl lan, off â ni eto. Da iawn chi. Chi'n gallu rhoi dwylo mewn, neu dwylo mas. A gorffwys. Chi'n switcho course now, we can switch our leg. A trio le ffordd arall rownd. We'll try the other way. 3, 2, 1. So plygu course gwahanol lan. Dwylo mas. A dala cydbwysedd. Hold your balance. Dwylo mas. Dwylo lawr. Neu dwylo mewn. Okay? Da iawn. Dim lot i fynd. Edrych ar y cloc. 10 eiliad. Oh, wobbles. Da iawn chi. Sim lot ar ôl. 3, 2, 1. A lawr. Diolch. Da iawn chi. Cymwch eiliad. Cymwch diod. Grab yourself a quick drink. A fel o blaen, yn lle bach ni, neu yn yr ysgol, neu gadre, whether you're home or in school, in your little area, you just make cerdded rounds. We're just going to have a little walk round. Okay, ni'n mynd i cael 3 laps. Still something fast. No need to go too fast. Oh, walk it slowly. Nice, araf iawn. 1 lap ar ôl. 1 lap left. Cerdded rounds, da iawn. Wedi blino bore yma. Wedi gweithio'n galed. Iawn, nôl y canol. A ni'n rhoi breichau mas. A siglo nhw tamau bach. Ni'n mynd i croesi dwylo. A dala nhw fel fel bod ni'n rhoi crutch i rhywun. Like we're giving someone a crutch. A nôl mas. A siglo eto. And shake them again. Da iawn chi. Lawr y coesau. Down to our legs. 1 cwrs lan. Siglo bach. Little shake. Siglo, siglo, siglo. Da iawn. Switch. Cwrs gwahanol. Different leg. Up. Siglo bach. Little shake. Da iawn. Nôl y cwrs arall. Y cwrs gyntaf. Back to the first one. Siglo bach. Da iawn. A switching to. Back to the other leg. Siglo bach. Okay, a benni off. Trad mas fel hyn. Dwylo lawr. Cyffwrdd a llaw. Ni'n mynd dala fe fyna. 5, 4, 3, 2, 1. Lan â ni. Up we come. Da iawn. Diolch am gwylio bore yma. Thank you for watching. Cofiwch, bydd y fideo yma ar tudalen Facebook a yn tudalen YouTube, Ceredigion Active. If you search Ceredigion Active on Facebook or YouTube, you'll find our page and all these videos. Hefyd, bydd y fideo yn cael ei trosglwyddo i Microsoft Teams cyn-cynno. This video will be up on the Microsoft Teams network before lunchtime as well. So diolch am gwylio. Cofiwch gwasgu'r thumbs up I gwybod le chi'n gwylio. Remember to hit that thumbs up button so we know where you're watching. Naill ai Facebook neu YouTube. A cofiwch, yr un peth bore fory, hanner awr wedi naw,
sesiwn arall ffit mewn 5. Diolch yn fawr pawb.